ассалому алайкум дӯстони азиз. Мо дар инҷо руле тайёр карда истодем. Дар хамираш 6 дона тухм, 1 стакан шакар, 1 стакан орд, 1 чайна ложка разрыхлитель, 1 чайна ложка ванилин омехта карда мешавад. Сараввал мо сар мекунем тухм. тухмро сафедию зардиша адина лад мезанем. Сафедиша вақте ки лад задем то дами каф кардан ша. Вақте ки дами каф карданда ки расид, 1 стакан шакара кам кам омехта карда ба миксер лад мезанем. Баъдан вақте ранги нишолу барин кашид, зарди тухмро андохта бо 1-1.5 минут бо лад мезанем. Дасткоси пасттар монда. Баъдан дар сухой орд, яъне 1 стакан шакар, 1 қошуқчаи майда разрыхлитель, 1 қошуқчаи майда ванилин омехта карда, баъдан дар зарди сафедия ҷои тухм андохта бо лопатка миксера ба як тараф мемонем. Бо лопатка или венчик оҳистаи так кор карда шурӯъ омехта мекунем. Баъдан дар ҳарорати 180 градус гармӣ 25-30 минута пухта мегирем. Креми мо айдилала тайёр шуда, 200 грамм делала ва 200 грамм оби хунок. Об ё шир фарқ надорад. Баъдан мо барои зебуш камтар шафтолуро була карда гузошта ороиш карда мондагием. Шоколад 200 грамм шоколад катӣ. Хайр дӯстони азиз, то оянда.